Evo, dobro večer od mene po drugi put. Nalazimo se u samom centru ovog prelijepog hotela. Upali smo naime, izvinjavamo se na upadu, upali smo naime evo, među 3-4 čovjeka, također političara, ali rekli smo nećemo o politici. Evo, počet ćemo od jedne lijepe dame. Dobro večer. Dobro večer, Sonja. Kako se osjećate ovdje? Za sad ugodno, dobro je, lijepo. Među svim ovim, nazovimo ih protivnicima. Nazovimo ih, ne smatramo ih još uvijek protivnicima, onako ljutim, ali interesantno je naš što je baš u centru i sve se oko nas Jugoslovena dešava i sve ih držimo na oku i posmatram. Dobro, pošto nećemo o politici, Sanja, pričajte nam malo, vaša frizura je interesantna, upadljiva, plava, gdje se frizirate? Friziram se kod 3 predivne djevojke koje se zovu Nerma, Stella i Aida. Salon Sun. Šta još? Dovoljno, nećemo više reklame. A čarape fine sa uzorcima, jako moderne, sve u stilu. Made in Italy. Lijepo, lijepo. Da pređemo na drugog. Dobro večer i vama. Dobro večer. Vas ćemo malo za modu da pitamo, da li je pratite? Pa modu pratim koliko ima na televiziji ili na nekim skupovima, inače drugačije ne pratim. To prati moja supruga. Ja sam nešto primijetila, nadam se da neću da budem drska. Recimo imate svijetle čarape, što nije moderno u današnje vrijeme, naime nose se malo tamnije. Pa da vam kažem, ja nosim od garderobe ono što mene odgovara. Inače, što se mene tiče, mislim da ni moje godine baš nisu toliko da se bavim nekim trenutnim hitovima u mode. Kažu da ljudima sa brkovima treba vjerovati. Da li je i sa vama slučaj to? Naravno, kako da ne. Poljuba sa brkovima isto kao kafa sa šećerom. To treba i da znaju. Pored svih ovih karakteristika koje vi imate. Hvala vam lijepo. Evo, otprilike to bi bilo to za ovo javljanje. Ne mogu, majko,
Evo, sad ovako. Neki dan idem u autu onom, pa slušam Sušić dobio loptu. Pa to nije normalno, ljudi, kako čovjek. 37 godina mu, 37 godina, a more letat. Safet. Pa slušam prevede jednog, pa drugog, pa trećeg, pa petog, pa 25. Kad je dođe do 16, opal loptu, vrat se lopta, naleti Meša, dade gol. To je fudbal. To je pravi i pravcati burazer u fudbalu. Eto. I to je sport. Evo, ja sam sportski radnik. Jesam, matere moje. Pravi sportski radnik. Bečka škola. Pa šta ću, jebe ga, kada na njen čovjek subotom ode na utakmicu, nedjeljom na utakmicu, srijedom igra karti, utorkom konvencija, četvrtkom se napije. Pa neće se ni vena stalno sušiti, jel tako? Igrači na igralištu, ljudi na stadionu, a ja u kuću. Takozvani pomagač. Nije fino, evo, se privališ, pa samo igra i cijelu noć. Ovaj ritam ima čudnu moć. Zaboraviš ti kad prođe i prvo i drugo poluvrijeme, bo. Ne bižaš 6 mjeseci, kuću. A fino unutra, ima frižider, pa ima mesa. Pa se privališ. Istom čovjek bane na vrata. Onda te trka stane kroz prozore, pa svijet vidi kako si iskako, pa išću od nje. Kad spiši dala, kad mogu bi ja. Kad ne dam, jel ne daš, kad ne dam, kad rešte čovjeku. Kad reci, oni reknu čovjeku, čovjek na sud, a mene sud ko svjedoka. Ako me bude pitalo tamo jesi li ti nju, ja ću reći, jesam. Jebe, što? Koliko puta, koliko sam mogao, jel tako? Pa po onom filozofu Darwinu, kad ne mogu dva čovjeka sjeti na jednoj stolici. Neko mora biti tamo, neko vamo. Ja vas da tamo. Jebe. Ako me bude ko prozivao, nemojte govoriti da sam dolazio. Čujemo se kasnije još. Hvala. Ćao.